Iya. Action. Mana tadi malakin teman-teman? Bintang. Sini buru. Lama lu. Ampun lu ya. Banyak gaya sih lu. Ampun lu. Ganti lu, gue bilangin matroji lu. Bilangin sono. Gua gak kenal. Kagak takut gua. Apa lumayan? Pi banget. Pi. Nah, biasa rame. Hah? Lu baru datang. Lu juga baru datang. Tadi yang masuk siapa tadi? Motor karyawan ini mah. Pokoknya harus dapat banyak. Ada restoran kok. Satu dapat. Biasa no. Bang Palak datang no. Apa tuh urusan? Woi, mana sekarang? Apaan? Mana sini lu kurungan petang mana? Nggak lihat tuh, mau makan mau dapat goceng. Ya udah sini. Dah. Kucing dulu. Kurang nih. Mana lagi? Lalu, kenapa minta duit sama gue mulai tiap hari? Emang gue malu? Jangan kerja dong lo ya. Hidup keras. Nah, ini tempat gue jagain nih. Gue gak suruh. Iya. Gue mau makan dulu kalau kerja. Apa mau nyari duit kerja? Suka gua bang ya. Lo anak mana sih pada belagu-belagu? Belum tahu. Lu nggak tahu gue sini, gue udah sini. Kalau sini nggak ada yang begitu lo doang. Kayak lo. Gue bilangin matroji lo. Bilangin siapa sih? Bilangin dah bang. Bilangin apa? Matroji. Tadi gulung lo, biarin aja lo. Aja. Kalau gue bilangin Bilangin. Jangan aja. Panis. Tomat doang. Wah, betulan lo. Gue lagi tungguin. Jadi, Ada apaan bang? tadi gue lagi makin sama si siapa sih lupa gue tuh namanya Paul. Lupa lagi nama preman tuh katanya nih buat dorongan. Maksudnya apa sih dorongan? Yang mana orangnya gue kagak kenal siapa? Gue juga baru tuh melihat muka-mukanya itu. Katanya ngaku orang sini. Padahal sih orang sini gak ada yang begitu. Gue kenal orang sini semua. Kayaknya sih orang mana gitu. Ayo dibuat dorongan. Buat dorongan buat apa nih maksudnya? Ini ngolekin dia buat dia kali. Mau minum gitu. Dia, wah. Orangnya udah jalan. Udah gue bilang lu, gue bilang sama Roji lu. Panggil katanya sama Roji. Bawa sini sini. Ah, mau gue takut aja. Karaman deh. Tuh. Nah. Susul. Katanya sih lo dianggap cemen dah lo ya, disuruh panggil sama Roji gitu katanya. Betan.
berani malakin teman gue. Bintang. Sekarang lu gak bisa lari. Bakal lari gua kali. Lo jangan sekali lagi lo berani lo malah lo. Iya bang, iya bang. Action. Kenapa lu? Apaan nih bang? Udah lu. Kayak orang asing. Son. Kenapa lu? Apaan nih bang? Boros ini HP lu mana? Gak. Lama lu. Sembuh. Cut. Son. Kenapa lu? Apaan nih bang? Boros ini HP lu mana? Gak. Lama. Lu mau kalau kena nengah ada terekan betul. And action. Kenapa lu? Apaan nih bang? Boros ini HP lu mana? Gak. Action. Kenapa lu? Apaan nih bang? Sini buru lu. Sini HP lu. Lama lu. Action. Ini cut dulu kan? Cut dulu. Cut. Action. Nah gitu Nah, Tuh, jangan pakai glove. Langsung. Son. Cut. Son. Ulang. Udah tahan di situ. Son. Tahan dulu. Son. Ampun lu ya. Banyak gaya sih lu. Son. Banyak gaya sih lu. Ampun lu. Action. Berarti lu bilangin matroji lu. Son. Berarti lu bilangin matroji lu. Cut. Action. Woi, mana setoran lu? Orang apaan? Mana sini lu buat kurungan petan mana? Ada itu cuma goceng tuh. Goceng doang lagi lu. Sini lu. Gimana sih goceng doang lagi lu? Ada lagi, lu mau kalau mau dapat duit kerja dong lu. Apaan kita minta lu? Apaan nih? Masih kurang nih. Masih kurang. Ada lagi. Mau lu apa sih lu? Lu nggak tahu, gua anak sini. Anak sini gak ada yang begini. Ada baik-baik lu bilang bohong lu. Gua bilangin Mak Roji lu. Bilangin siapa sih? Bilangin dah, Bang. Siapa itu? Bilangin. Bilangin apa? Siapa matroji? Mak Roji ya, pokoknya dah lu tahu diri. Cut. Anak